Zdravo ljudi, Ivan je ovdje. A danas sam cijeli dan proveo s detektorom laži na leđima koji mi ne dozvoljava da lažem. Ivane, probudi se. Vrijeme je za školu. Ivane, vrijeme je za školu. Tata, već sam bio budan. Ne laži me, već je 9. Kasnimo. Ali tek je 6:00 ujutro. Pitam se šta bi se desilo da ljudi ne bi mogli lagati. Pogledajte ovaj video do kraja jer će biti zabavno. Vidiš, govorim istinu. Ivane, odlazim. Ako želiš poći sa mnom, požuri. Čekaj, tata. Spremam se. On uvijek padne na taj trik. One eternity later. Spreman na sam. Ivane, jesi li zaboravio oprati zube? Ne. Gdje sam? Operi zube, doručkuj i požuri. Pretplatite se na kanal jer mi vaša podrška zaista znači. Vidiš, govorim istinu. A ako ukrstiš Snjegovića s vampirom, dobit ćeš promrzlinu. Ovo je tako dosadno. Šta si rekla? O, ništa. Na mene! Ivane, kasniš na poluvreme. Lažeš. Kasnim 10 minuta. Lajkujte video ako kasnite u školu. Dakle, Ivane, zašto kasniš? Upala sam u kanalizaciju. Zbog kašnjenja i laganja. 554 zvijezdana skoka. U redu. 1, 2, 3. Nastavi dalje. 346 minutes later. Jadničak. 110. Imam ideju, Ivane. Šta je to? Možete ovo koristiti. Hvala vam. Ovo će sigurno pomoći. 121, 122, 123. To je moja ideja. 125. Večera. Hoće li kuharu trebati još malo? 10 minuta. Šefe, čujem da lažeš. U redu, 20 minuta. A few moments later. Okušnja. Laska mi. Je li ovo prava italijanska kestenina? Dolazim. Da, zaista. Ovo je italijanska kestenina. Šala, sama sam pravila kesteninu. Stvarno. S ovom kesteninom postaješ kralj kuhinskog ostrva na nebu. Da, ovo su testi. Nadam se da niko nije napravio šalabahteri. Nisam. U redu. Nadam se da je to sve. Kažu da je kola štetna, ali je ipak najkorisnija stvar na svijetu. Počnimo. Ivane, šta misliš o ovome? To je bolesno, brake. Na mene! Pa, oboje ste pali na testu. Šta? Ne slažem se. Varali ste jedno drugo. Dobiješ jedinicu za laganje i prepisivanje na testu. Čekaj. Tomaso, zašto si ti svijetlo? Ivane, i ti si prepisao. Pametnije to, meni je 5. Tomaso, ko je to? Šta gledaš? Ma ništa, ona je prijateljica, školska kolegica. Ne brini, ne zanima me. Je li to Emil? Nije Emil. Jesi li siguran?
Daj mi to. Ne. Tomaso nema hrabrosti da joj pošalje poruku, pa ću mu ja pomoći. Dosta s tim. Zdravo, Emily. Zašto si van pameti? Posla Ruber. Ivane, šta radiš? Sve si upropastio. Gle, nema šanse da je odgovorila. Šta ona govori? Pa, pozvala te je na sastanak. U redu, ti si je pozvao da izađete. Ja ću uraditi ostalo. U redu. Ako moj tata sazna da sam dobio 18 bodova, gotov sam. Moram nešto izmisliti. Zdravo, Ivane. Ah, lijepa utakmica. Pa kako je u školi? O, sve je u redu. Kako je prošao? Daj rezultate. Da, sigurno. Gle, imam 81. Odlična. Da, odlično sam se snašao. Da li nešto kriješ? Ovo je moj pravi rezultat. Nema video igara mjesec dana. Ma šta? Ne, ovo će zapravo biti skroz lako. Ovo je veoma teško. Ne znam kako ovo da uradim, pa ću pozvati svog mlađeg brata jer on zna kako da to dobro napravi. Zdravo, ne mogu sastaviti svoj Lego set. Možete li mi, molim vas, pomoći? Moj 4-godišnji brak je sastavio set za 1 minutu. Genijalac, ide po mom primjeru. U redu, ličim na svog tatu. Čekaj, sutra je Tomasu rođendan, a nisam mu ništa kupila. Poštovani, ne, prodavnica vam je na usluzi. Želio bih naručiti iPhone 15 Pro. Nije dostupno. Siguran. Vidi nazad. Previše sam lijen da tražim. Šta? Halo, uopšte vas ne čujem. Mislim da nešto nije u redu s mrežom. Šta se ovo dešava? Pretpostavljam da nema ništa od tog iPhone-a. Broj aktivni 0. Fic, moram smisliti nešto da dam Tomasu. Ovo je previše glomazno za nošenje. Tu uopšte nije loša opcija, ali je u zaista prilično lošem stanju. Čekaj, ja zapravo imam novi iPhone. Možda i nije tako novo. Kojim je slavljenik? Jesam. Sretan rođendan, druže. Jesam li ja samo drugar za tebe? Mislim, srećan rođendan, najbolja prijateljice. Hvala vam. Je li ovo iPhone? Da, sada je tvoje. O, hvala ti puno, Ivane. Čekaj, šta? Zašto slika Marije radi ovdje? Objasni, Ivane. Ups, zaboravila sam da joj očistim telefon. Ne spavam. O moj Bože. Obratite pažnju, molim vas. Ciao. Probudi se. Laku noć. Ćao, ljudi, Ivan je ovdje i danas smo odlučili da organizujemo cool i zabavan izazov nazvan Ko će zadnji zaspati i takmičit ćemo se za ovu aktovku punu novca. Definitivno bih mogao iskoristiti nešto novca. Polako, Marija, ja puno igram igre, tako da ostajem budan do kasno. Ljudi, gledajte ovo. Ivane, to nije fer. Jeste li znali da je zijevanje zaista zarazno? Hajde da provjerimo. Ljudi, lajkujte ovaj video ako sada zijevate. Vidite kako dobro to radi. U redu, ljudi, hajde da počnemo izazov. Idemo dakle, ljudi. Za moju taktiku biram sport. Konkretno trčanje na traci i nadam se da neću zaspati, održavat ću krv u cirkulaciji. A i zdravo je, tako da... I također, uključio sam trčanje po šumskim stazama, tako da izgleda kao da trčim tamo. Ne želim zaspati, neću spavati, idemo. Već postajem pomalo umoran i dosadno mi je jer sam već trčao oko 1-5 minuta bez prestanka, tako da imam još jednu ideju. Šta kažete na simulator lajanja psa koji me sigurno neće pustiti da odustanem? Hajde! To je bolje, uopšte se ne osjećam pospano, ovo radi.
Želim pobijediti u ovom izazovu, pa se moram ozbiljno pripremiti. Jednom sam stao na lego prije nego što sam otišao u krevet i nisam mogao spavati najmanji, savršeno. Pa, to je odlično, ali sada moram postaviti više uvjeta da ne zaspim. Ovaj krevet me zove, ali moram ostati jak, tako da ću samo staviti ove kekse na krevet. U redu, hajde da probamo. Nemoguće je zaspati s ovim keksima. Ali to je ono što mi treba. Imam još jednu dobru ideju, ali za ovu će mi trebati traka i 2 telefona. Sad pogledajte ovo, stavio sam alarm svakih 5 minuta. 3, 2, 1, o moj Bože, savršeno, to nije sve. Nikada neću zaboraviti video. Ljudi, svi dođite ovamo, imam još jednu ideju, dođite, šta se dešava? Stavio sam Lego koke u cipele da me drže budnim, ali mislim da je sada vrijeme da ih izvadim. Tomaso, definitivno bi trebao isprazniti cipele za ovaj sljedeći izazov. To je puno Lego kocki. U redu, tako da dok Tomaso nosi svoje cipele, ja ću objasniti sljedeći izazov. Pustite salvetu s vrha stepenica i pokušajte je uhvatiti prije nego što padne na tlo. Ko izgubi, dobit će kaznu. Poznat sam po tome da radim bilo koju aktivnost umjesto da samo stojim, jer sam stvarno pospan. A za kaznu imamo 3-0 minuta sjedenja za stolom, gledajući cijelo predavanje čovjeka koji objašnjava dobre koristi sna. Već se osjećam jako pospano. 3, 2, 1. Hajde, Marija. Ne, izgubila sam. U redu, moj red. Hajde, Ivane, uradio si to, uzmi to. Da, to je bilo prilično lako. Da, sad gledaj ovo. U redu, kreni. Hajde, idemo tako brzo. Marija, dobila si 3-0 minuta profesorskog predavanja. Idemo, hej profesore, započnite predavanje. Dobar san treba da traje najmanje 8 sati. Ovako ljudsko tijelo ima dovoljno vremena za odmor. Da li slušaš? Ovako ljudsko tijelo ima dovoljno vremena za odmor. Dobro, kada će ovo završiti, šta? Prošle su samo 2 minute, a već sam pospana. Obratite pažnju, molim vas. Ljudi, znate, već postajem umoran i stvarno želim spavati. Čekajte, imam ideju. Šta ako učinimo ovu sobu mnogo hladnijom, kao da uključimo klima uređaj? Sad je zahvaljujući klimi još hladnije i još neudobnije za spavanje. Treba mi još nešto. Hajde da napravimo pravu ledenu pećinu ovdje. Sad ću staviti ovaj led u ovaj kontejner i staviti noge u njega, tako će ubrzati cirkulaciju krvi u mom tijelu, što me čini manje pospanim. Sad se samo opuštamo. Neću spavati. Ljudi, imam problem. Sav led se upravo otopio, ali ne brinite, imam drugi plan koji sam pripremio. Da, ljudi, pogodili ste, ovdje ću se istuširati hladnom vodom, tako da možete sjediti ovdje cijeli dan, a da ne pomislite na spavanje, pa ću se tuširati dok vi provjeravate ostale. Šta ima? Zdravo. Znate li ko je on? On je profesionalni igrač, sigurno zna kako dugo ostati budan. Može mi dati mnogo savjeta kako pobijediti u ovom izazovu. Da, imam rekord od 4-8 sati bez sna. Važno je ostati budan kad igra traje predugo. Da, hajde da krenemo. Cool, čovječe, razumijem šta pričaš, ali pusti me samo da igram nekoliko puta. Baš mi se spava. Izvini, bio sam uplašen, toliko volim igrati. Da, to je dobra ideja, da ostanem budan, pripremam čips. Savršeno. Šta? Doveo je gejmera. To je varanje, treba mi večera odmah. Vrijeme je da se odmori, ljudi. Šta se desilo? Hej prijatelju, ostani sa mnom, hajde. Trebam te. Hajde da igramo. K vragu, plan je propao.
Ne spavam. U redu, stvarno je hladno. Ne mogu vratiti ono što sam dao. Dok momci pokušavaju shvatiti šta se desilo konzoli, imam malo vremena da se razveselim i to je moja ideja. Planiram prevariti mozak da misli da je jutro kako ne bi zaspao, jer ću raditi jutarnje rutine počevši sa pranjem zuba. Ovo je stvarno mint pasta za zube. Mislim da će biti jako osvježavajuće. Mislim da je bolje samo oprati lice hladnom vodom. Tako mi je taj hladni tuš dao nekoliko okrepljujućih sati, ali vrijeme je da krenemo dalje. Svi dođite ovdje, imam prijedlog. Kako se osjećate, ljudi? Dobro, pospano. Ne želiš li otići i spavati u svom divnom krevetu? Nema šanse. Moja mama me sada čeka. Dakle, to je sljedeći izazov. Bacamo loptice na ovu dugu. Ko manje puta pogodi od 5 bacanja dobija kaznu. Dobro ljudi, ovo je linija, ne prelazite je. Prvi, tako blizu. Milimetar. Ne, zar se to ne računa? Sad gledaj ovo. Ne, to je polizano. Oh, da. Da. Imamo jedan. Ivane, samo mi već daj kaznu. Evo je ovaj udoban krevet u kojem moraš provesti 3-0 minuta ležeći. Čim dodirnem njegov krevet, odmah ću zaspati. To je cijela poenta, Tomaso, uzmi svoje mjesto. Uvjeri se da je ovdje lijepo i udobno. Prvo dobijaš masažu. Ne, čekaj. To je tvoja kazna, Tomaso. Ali to nije sve. Evo malo toplog mlijeka samo za tebe. Oh, hajde da popijem ovo. Uzimam ovo. I sada laku noć. Nije fair. Šta je ovo za kaznu, Ivane? Nadam se da momci neće znati za ovo. Oh, laku noć. Nešto čudno, njegove oči su otvorene, ali očigledno spava. Mislim da nas Tomaso pokušava prevariti, da njegove oči su zatvorene. Tomaso, probudi se, ispao si, Tomaso. Šta, nisam spavao? Da, spavao si, pogledaj se, izgledaš tako umorno. Tvoje oči su bile zatvorene. U redu, to znači da smo samo nas dvoje. Ostalo je samo nas dvoje. Pa ne odustajem. Vidjet ćemo za to. Samo sam zatvorio oči na trenutak. Ivan tamo je energičan i budan, jedva da stoji. Ali imam ideju. Čuo sam da horor filmovi zapravo drže budnost, jer ne možeš spavati zbog mnogo stvari koje se dešavaju u tvom umu. Odabrat ću najstrašniji film ikada. Zapravo, našao sam stvarno strašan YouTube video. Nisam vidio Mariju već sat vremena. Trebam je provjeriti, možda već spava. Marija, jesi li ovdje? Gledaj, zar nije slatko, lijepi snovi? Marija, pobjedio sam izazov, da, u redu. Trebam li je probuditi i reći joj, imam bolju ideju. Buđenje. Čekaj, to sam ja, Ivan. Ivane, šta ti radiš ovdje? Samo sam došao da ti javim da sam pobjedio izazov, da. Šta ja sam 1-0-0. Šta god, sada novac. Jupi. Kupit ću mnogo stvari, tako da ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, pretplatite se, lajkajte, pišite komentare i ostanite u toku. Ćao. Pravila u ovoj školi su prilično stroga. Brzo, daj mi sav svoj novac sada. Pomozi mi, ne zaboravi na zadaću.
Pozdravo momci, Ivan je ovdje, danas sam dobio ovu kovertu, kaže da je za nas sa kanala. Ivan je ovdje, momci, svi dođite ovamo, pogledajte šta sam dobio. Oh, šta je to? Momci, to je koverta za nas iz škole. Vjerujem, dragi Ivane i njegov tim, pozivamo vas da učestvujete u eksperimentalnom programu školovanja kod kuće. Sada ne morate putovati u školu. Naša škola može se otvoriti direktno kod vas kući. Cijena studiranja je $1,000. Previše skupo. Gledajte, postoji posebna ponuda za vas. Ako možete provesti cijeli dan s našim učiteljima, dobit ćete $9,000. Trebam novac. Trebam novac. $9,000. Mislim, učitelji su vjerovatno vrlo strogi i grubi. Vrlo je zgodno. Dakle, momci, kliknite like ako biste također voljeli biti u takvoj školi. Šta se dešava ako ne izdržite cijeli dan? Marija, za $9,000 siguran sam da možemo podnijeti bilo kojeg učitelja. U redu, nazvat ću ih. Zdravo, ovdje je Ivan, prihvatamo vašu ponudu. Bar su nam dali neke super uniforme. Provjerite svoje ruksake. Ruksaci. Ruksaci. Momci, pišite u komentarima koji vam je omiljeni predmet u školi. Mora da kasnimo. A ja to ne želim biti. Mislim da je to naš prvi čas. Hajde, idemo. Prvo imamo uvodni sastanak. Da, mislim da je ovo pravi čas. Zdravo. Brzo, zauzmite svoja mjesta. Nećemo kasniti u ovoj našoj novoj školi, vi mali. Mangupi. Šta, u redu, izvini. Dakle, sada kad ste odlučili pojaviti se, je li to samo ja ili ste izvadili telefon na mom času? Gospodine, samo sam pokušavao zamoliti svoje gledaoce da se pretplate na moj kanal. Daću ti 5 sekundi da skloniš taj telefon. Objesit ću te naglavačke. U redu, razumijem, momci. Svi koji gledate ovaj video upravo sada, molim vas da se odmah pretplatite na moj kanal. 3, 2. Idite dole i pritisnite dugme za pretplatu, hajde, molim vas, ponestaje nam vremena. Vrijeme je isteklo, sretni dječače, ukloni ruksak, molim. Moje ime je direktor Bonekrak. Pristali ste da ovu kuću pretvorimo u školu i radit ćete kako vam se kaže. Ako se neko od vas ponaša loše, bit ćete kažnjeni, je li to jasno? Da, gospodine. Da, gospodine. Kao što sam rekao, radit ćete kako vam se kaže. Ovaj dom će sada biti učionica i počet ćemo. Ovo nije kako sam zamišljao da će ova škola biti. Hajde, Ivane, nije tako loše. Siguran sam da ćemo se slagati. Nadam se. Ipad. Ne, gospodine, ne, samo se ponovo računa. Ne, molim vas. Ne, moj ipad, gospodine, molim vas. Dobrodošli u moju kućnu školu. Tomaso, tvoj ipad. I'm not psycho, you're psycho. Nadam se da to neće biti ja jednog dana. Žao mi je, gospodine Bonekrak, neće se ponoviti. Hvala vam puno, to je sve. Oslobođeni ste. Zbogom. Zbogom, gospodine. Hvala vam puno. Pa, to je bilo teško. Pravila u školi su prilično stroga. Slažem se u potpunosti. Nadam se da će biti bolje od sada. Usput, šta je sljedeće? Šta je s ručkom? Ručak je kasnije. Tomaso, sada je matematika. Hajde. Smijemo li ući? Sada na svoja mjesta. I požurite brzo. Moje ime je gospodin Rude, a danas ćemo rješavati probleme. Ima li zainteresovanih? Vidim, onda ću sam izabrati jednog ti na tablu. Ti mršava ljenčino. Har, brzo, zapiši ovu jednačinu. Tabla je prljava. Šta da radim?
To nije moj problem. Ako je tabla prljava, onda ćemo pisati na čelima. Riješi to. I tako dalje. Ne mogu to ni vidjeti. Je li ti to smiješno? Ti, idi na tablu. Šta ja, dobro. Riješi ovo. Žao mi je, Stanley, sve je tvoja greška. Znaš li odgovor? Nadam se da je tačno. Gotovo sam, nastavniče. Ovo je pogrešno. Da li neko zna pravi odgovor? Vi mali pametnjakovići, dođite na tablu, pisat ćemo zadaću. Ima li pitanja o vašoj zadaći? Ne. Ne, gospodine. To je odlično onda. Slobodni ste da idete. Čekaj, razmisli o svojim odgovorima. Nije pravo vrijeme, hajde, samo da se spakujemo. Vrijeme je za ručak, barem su napravili lijepu kafeteriju, zašto ne sjednemo tamo? Odlična ideja. Hej, momci, želite li desert? Da, naravno. Imate li dodatni novac? Da, imamo gotovinu. Brzo, dajte mi sav vaš novac sada. Da, naravno. Čekaj, ko si ti da uzmeš naš novac? Svi u ovoj školi me poznaju. Ali mi smo jedini ovdje. Čini se kao da je vaš prvi dan u školi. Vi ste svježe glave, pošto ne znate ko sam ja. Zapamtite jednom za svagda da se ne petljate sa mnom, razumijete? Razumijem. Novac. Uživajte u obroku, zaljubljeni golubići, vidimo se kasnije. To je bilo bezobrazno. Nadam se da je više nikada nećemo vidjeti. Ekipo, vidimo se kasnije. Ko školi, nema ručka, nema učenja. Čas historije, čekaj, jesi li opet došla uzeti naš novac? Nećemo ti više ništa dati. Kako se usuđujete tako razgovarati s vašim nastavnikom? Brzo, sjedite. Nadam se da ste svi spremni za test. Koji test, šta mislite? Spremiti se za bilo šta? Ne zanima me. Pripremi se. O čemu je ovaj test? To jedva da je historija, zar ne? Da li varate male puževe, otežat ću vam. Žao mi je. Dobro, dosta varanja. U redu, momci, nastavite sa testom sada. Ne možemo ništa vidjeti. To je vaš problem. Ne znam ni šta piše. Definitivno ću pasti. Momci, ako ne slušate, moram nešto poduzeti. To je dobra pjesma, pojačajmo muziku. Ovo je red koji želim u svom razredu. Čas je gotov, slobodni ste. Loše je, sva moja odjeća za teretanu je oprana. Trebaš specijalnu pozivnicu, dođi ovamo. Ja sam vaš nastavnik tjelesnog odgoja, gdje je vaša uniforma? Moja stara uniforma je u mašini za pranje. Mašina za pranje? Šališ li se? To je u redu, popravit ćemo. Šta sam učinio? Šta radiš? Ne možeš to učiniti. Sviđa mi se. Dobro za ventilaciju. Ovo je tako sramotno. Mi smo na polju. Dobro, prva vježba. Misliš da si tako jak? Želiš li problema? Ko je to rekao? To sam bio ja. Šta ćeš uraditi povodom toga? Ti si ovo učinio. Da, pokazat ću ti gdje ti je mjesto, mali đubreta. Da, idi dalje onda. Pokaži mi. His name is John C.
Uradi nešto, moramo nešto učiniti. Fatality. Imam zvučnik. Zvono. Imao si sreće, momče, čas je završio. Nisam trebao tvoju pomoć, gotovo sam ga imao. Idemo na sljedeći čas, da. Stani, jesi li poremetio čas fizičkog? Ne, gospodine. Ti u moju kancelariju. Pitaću te ponovo, ko je poremetio čas? U redu, nismo bili mi. Bio je to drugi momak iz razreda, Sebastian. Da, sigurno je bio Nathan. Misliš li da me možeš prevariti? Uvijek nađem istinu. Ko je prvi? Jesi li poremetio čas? Sljedeći. Reci mi istinu, bio si ti, jesi li poremetio čas? Ne. Sljedeći. Gdje tvoji roditelji drže novac, nije važno, jesi li poremetio čas? Ne. Ha, uhvatio sam te. Ne. Pošto nemaš nimalo poštovanja prema ovoj kućnoj školi i njenom timu, bit ćeš kažnjen. Pustite nas. Uživajte u kućnoj školi, ostajete u kazni. Ovaj tip je psihopata, pusti nas van. Ne bih pobjegao od ovoga. Ovo ide predaleko, ne sviđa mi se ovaj eksperiment. Kako da izađemo? Čekaj, imam ideju, vidi, tu su makaze, u redu, moramo raditi kao tim, skoči tamo. Gdje nema skakanja unatrag reži. Radili? Hoćemo li izaći? Da, čekaj. Idi. O moj Bože. Da. Pobjegnimo iz škole, to je zastrašujuće. Uspjeli smo. Idemo odavde. Ne zaboravite na domaći zadatak. Da, idemo odavde. Vrati se ovamo ili ću reći tvojim roditeljima. Vrijeme je da se oprostimo. Hvala što ste gledali ovaj video. Pretplatite se sada i lajkujte zbogom.